Za 3, 2, 1. Dobrodošli u Geniš TV i Univerzum! Perfektno, majko moja, Jakov nikad neće posumnjati da ovo nije pravo jaje. Jakobe! Alo? Jakobe? Jakobe! Alo? Jakobe, di si? Niko! Ko je ovo? Ja sam svemirski vladar svemira! Jakobe, izlazi. Jakobe, iznimno sve predstavlja. Dobro, uglavnom, jesi li spreman? Za uskršnje. Tucanje jajima. Ne. Kao prvo to je pocelare umjetno je, a kao drugo moramo tražiti jaja da bi se tucale s njima. Kako ćemo tražiti jaja? Ti imaš kokoš u vrtu? Pa ne, ja sam ih posakrivao. Čekaj, ako si ti posakrivo jaja, kako ćemo da tražiti ako ti znaš gdje su? Idemo, zaborav se sakrio! Jeeeeee! Čekaj, stani. Da? Gdje počinjemo? Šta? Evo ga! Ko vi lijetali kostari? A da nije tuca. Još jedno. Opa! Vidite! Vidi ga! Još jedno! Evo. Evo jedno sudi. Jakobe, vrijeme isteklo! Šta? Doslovno kako misliš da isteklo fikend? Ja sam smislio pravilo. Prvo pravilo, isteklo je vrijeme. Drugo pravilo, ko ima više jaja pobjeđuje i ne moramo se tucat. Koliko ti to imaš jaja? 1, 2, 3, 4 jaja, haha, koliko ti imaš? 1, 2, Ha, imaš 3, pobjedio sam. Znači, tako se želiš igrat, a? želim. Pripremiti se za tucanje. Da. Tako ćemo, a? Hoćemo. Do ovog je došlo, a? Do ovog je došlo. O, Jakobe, do ovog je došlo, a? I spreman, a? Zbog ovo su mjesili 365 dana. Ja sam počeo ranije. Dobro, jesi pripremio svoje seksualno oružje, a? A, ja nisam pali. Evo ga. Uglavnom, jesi spreman, a? Da jesam. O, do ovog je došlo. 3, 4, 7! Čekaj. Zašto mi ješ prema glavi? Pa, tradicija razbiti jaje u glavu, ne? Ne, moraš mi razbiti jaje od jaje. Otkud ti tradicija razbijanja jaja u glavu? Niko. Šta? Moji seksualni preci. Baš seksualno. Baš seksualni. Oni su ti prije mnogo godina izmislili tradiciju razbijanja jajeta u glavu. Da, jesu. Uglavnom, to ti je cilj, unutra se nalazi poruka i kada razbiješ jaje u glavu, tu poruku izvadiš. A, šta s tom porukom? Pročitaš ju. Čak sam i tebi stavio jednu unutra i baš je lijepa, puna ljubavi. Molim te, ne izmišljaj glupo, sam razbi jaje od jaja, to toliko teško. Da je, razbija se glavu. Ne izmišljaj to glupo, ti izmislio si to sad samo da mi upropastiš uzgled, ti lažljivčino! Da nije čine posto. Jakob, aj čekaj, ajde, nisam mislio. A majko moja, aj čekaj, Jakob. A da ja ipak provjerim ko je to poruku on meni napisao. Aj, pričekaj sam. Ajde. Jakobe! Šta? Jesmo. Srećan uskršnja, kada 1. april. Vidite, genija!